Omujumbe gwe kaunti ya Kisii kusoma umarepo Mosubati Donya Doris Aburi nigaruro kubole gochia sabarai kwa bali baga litangani amagendero libaga yokubeka biranga bya byonse siasa nabo nigo musike Donya nyaraka kwa nekebuna nigagendete kubwata serikali yo muraibu enso musike William Samoei Ruto kubwatakana buna nige komokonya konyora ebinto obya magendero ebya kunyaraka kwa nekeralia kakwanekalia na gwikiraniria abamenyi be county ya Kisii. Asena abo mwana betinga Donya oshobora siasa. Lero abantu bamanyire batagete ko bakora amagenderero abantu batagete bate asimutagete monora amagenderero lakini mochandike nje kwa yali yangu tigamba amagenderero na moika monge kuleyo na okora gutuko kimanyete na bakora tegasi engegasi no nyama kyangira tigete legasi na kiboni gatokore teki tapara sesemi na jafuka kwa tirani no jugo ni daba kwa amagenderero amenyo toka siasa man njera teyo mongina wewa traveti ale tumatumie bare ke nita leo mwana utaranyo rapana njera bate stima ogende tota leo tutu wala mbate metemba wate stima lakini yeye kama tole visunte abantu baruba kama leo cha wika 2027 eto cha kurusira ile serikali akaenda kuchukua mbona mtebe bahati mbaya kama tiki tikakwe chande laki tikakwe wana bantu bamino ko yo tikakwe itana bosa eli amatangare wo mujumbo yo musani to sirete nyano mama yeta jumba bantu batukumulele singa ibalwete boliko ilumo itana ndo bajumbe to kale to ibwane to konye chayamo omujumbe ka ukwelu noyo mwabo iwoko tebanga ikundiele sesaini emutiera mata ilumwa koraki mwarwa ndumoko rwanda wona chibese chilita chumanere kumo chumba ko ni mushahara yomo ore na nini kumanere omo chumbe ga constituency mo njeli constituency rena nae ndando nyimbo